Pakaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mangtadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Marlene! Marlene! Ada ka kaday! Pasensya kayo, nana. Kalkalpas ko laan nagdigos. Isumot lagayam, Anya tigatangin nyo, Sa anak agumatang. Umutang aklaang kuma iti bagas kandilata. No pautangan nak, Mano a kilo, nana? Ken anya adilata? 2 a sardinas ken 2 a kilo a bagas nakaw. Awan ngaminan ti maisaang, ken awan isagpaw ko itinatang asida. Ala, mabit lang nga rod ta mga kilo aknana. Agyaman naklaunay ata pautangan naklatta. Uray dakkelan ti utang ko dito'y isturmaw. Saan pa'y ngamin amabalin ang mailako tinatang abulak. Ngam di ka madanagan. Bayadak to ti utang ko keng ka. Talaga anarigat ti agmaymay sa itibiyag, nana. Uwan nga rod nakaw. Awan ti katulungan. Nana sulmot na ichay. Iso nga agpay sulakay. Anya timay na ginatang bakay. Imutang iti sardinas ken bagas. Naimbag man ta pinautaham latta. Dakkelan ti utang na iti sturmaw. Saan ka day? Wen nga maasya naklaunay ken kuana. Iso nga inikaklat na. No lumabasak nga raw iti paraan nakit masyanak may. An-anusan na tagmulmula iti pitchay ken kung kumpurmi alat natang. Iso at tulungan talat-talakay. Mayat man itirik na no kasta ti tao amatultulungan. Amudamot at tulungan ti bagida. Saan akas iti dadduma dita nga agururay dalatan iti tulong. Naku nampay bakal. No bak nang takumati urag na eden ni Nana Saul iti balay. Ay nawaw. Mamati kamot nga umanugot dayjay. Addamat balay ko kunana Naimbag abigat mo, Marlene. Kastamot kada kayo, Nana Sol. Busy kan samay. Madama tiripak ko itilakok ng asukar, Nana. Apay ka di? Saba, para kada kayo. Ay nawaw, naggapon ti saba, Nana. Bunga ti saba amulak, Addamat gaya man na loom. Adda, Iso nga ikang katap no adamo maramanan nyo ken lakay mo. Ay wang gayam, mano nga tatigatad ti kasto yung alahas. Ay nawaw, balitok mo't day tanana. Nangalaan nyo iti balitok nga alahas yo. Sakit 22 carats pa'y. Ginatang ko day ta, idinapiksa akpeng agtrabaho. Isulaangan tinamnamaak nga ilakaw, tapno makabayad ak iti utang ko. Mayat ti presyo ti balitok ita, nana. Ngam pagpanunutan nyo pa'y anaimbag no ilako yo. Kan kitaan nyo, ta mga nulukwan da kayo, iti pangilakwan nyo. Adamot gayam induldulin ni Nana Sol a kinabak nang na Jojo lakay. Kinabak nang kunam bakal. Wen lakay, impakita na nga rod kanyak. Ay nawaw, anya kinabak nang ngay dayta. Balitok nga alahas lakay. Amok apod no abalitok day jay. Aya, 22 carats pa'y. Nangina ti 22 carats abalitok. Saan ka day? siga kanila ang tinakakita italahas na. Dayta ti jak amulakay. Ngam siyakla ang tinangipakitaan na dito'y istor itay. Una, tamangan mo't numaamon dagiti kalugaran tayo. Kat pagintirisan da. Ibagak to kin ni Nana, adi na ibagbaga iti sabali a tao nga dayduldulin na nga alahas. Taamangan no takawon dakit di. Manuti balitok ita. Adda ila ko yo ay Nana.
Ilakok kumaday ti alahas ko. Ne, mayat Kitagman na. Ilakaw, tapno ada ibayad ko iti utang ko. Wow, 22 carats ko naman. Mano ti bayad ti kastang alahas ngay. Mabitla nga, nana. Agtukaw kayo. Taikilo tayo pa numano agramo. Mano ti may sa agramo ita aya. 4,000 nana. Mano agramo ta alahas ko ngay. 5 grams lang na ito, nana. No ilako yung kanya. At dati 20,000 nyo. Mabalin mo siguro daytan. Gatahang ako, nana. Itimplan man iti kapik, nanang. Ay, nasapa kamot ang nagawid, Fernan. Wala, taswerte kitang haldaw, nanang. Apay mo't ang naibagam ti kasta. Nanang, makikita yun lang ito. Ay, nawaw. Alahas mo't dayta. Numailakok da ito. Dakkel to ti kwartak, nanang. Nangalaam dayta nga alahas. Ni nanang mo, inlako na kanya ka. Nalipatan nyo ka din, a gold buyer to'y anak yo. Nan kita ekman. Gaman nyo ba, ano kaya tayo? Mabalin latamad. Kasla 22 carats pay. O nanang, 22 carats na ita. Iso talaga aswertek. Amangan no addaman linuko mon. Oo na. Binayadak na itang alahasan niya. Sigurado laang Fernan. Jack kaya nga adda agreklamaw. Bayada ka unti utang ko, Marlene. Ah? Nailako ko unti balitok nga alahas ko. Iso nga adda ti kwartak. Sino nga'y tinangilakwan nyo, nana? Ni Pernan akalugaran tayo Mano nga'y tiimbayad na, nana? 20,000 laang, ta 5 grams kanaw ti alahas ko. Ay, nawaw. 20,000 laang kunayo? Wine, apay ka day. 4,000 laang ti may sa agramo? Kaano nangina ti balitok ita, nana? Aya, Nana. Saan laang 4,000 ti may sa agramo? Kan may sa 22 carats ti alahas yo. Nangingina ti bayad ti 22 carats. iso mo nga mintimbaga ni Pernan kanyak. Ay, una yan ni Fernan. Gapu tadiyo am mo ti presyo, linuko na kayo mutan. Mano ti balitok ita ayala kay? Nangina ba ka? Apay ano sa lutsod mo? Antay la ako mabalitok mo kaya. Ginatangda ka nung nga ti 22 carats nga alahas ni Nana Soul. Asino ti gimatang ba ka? Inla ko na kanukin ni Fernan akalugaran tayo. Day jay mat a Fernan, linuko na mo jay bakit? Anya? 20,000 kanula ang tibayad ti 5 grams a balitok ni Nana Soul. Ay nawaw. Apay 20,000 lang mal. Kat 7,500 ti may sa gramo ita. Day tangarod lakay. Kun 22 carats pa'y ti alahas ni Nana Soul. Sigurado ang nangingina day jay. Kaduam ni Nana Saul, takasarita yun ni Fernan. Pananggundaway mag, tikas tangay na ramid na. Anya tigagara yun, Nana. Kurang mo, gayam ti inted mo abayad ti 22 carats nga alahas ko, Pernan. Husto lang mo, Nana. 4,000 times 5 grams, kat 20,000. Nangina kanu mo, gayam ti balitok ita. 7,500 per gram. Kun 22 carats ti alahas ni Nana. Ay nawaw, nalpasin ana idil day diyang alahas. San anasaya at aluklukwam ti padam a tao? Nagwan ni Nana, ta saan na nga ammo ti presyo? Kas na ko nakita yun, nalpasin ti saritaan mi. No kasta? Kas jay at talaga ti bayad ti alahas ni Nana? Wala, tanalpas mo ti saritaan mi. Imbagak mat kinkuha na 4,000 ti presyo. No ignorante damat, akit saan ko nabasol day ta? Gaputa saan nga ammo ni Nana Sol ti presyo ti balitok? Ginundawayang matan? Ay unay kan? Kahit, kumusta ay tilakad yung Nana Saul? Ay, awan na pasamak lakay. Ay nawa, apay nga awan.
Imbagayo kumaa at 22 karas ti alas na. Agpatangken mo't da Fernan. Anya? Nalpas ka no ti Dilda. No ignorante da akit basol da matin. Kunana pa'y di kada kami. Talaga gaya maman ang gundaway da dya tao no balitok ti saritahan. Aya? Wan, ti istoryada kanya. Kat adu ka no ti linuko da dya tao. Isumat lagayam akas jay ti panagsasauna kada kami kininanasol. Talaga gayam nga aramid na ti mangloko iti pada na atao. San mo't nga ron nga agbutan? Agraman jay bakit? Kat maiturod na alukwan para lang iti 22 karat sa balitok. Bagbagaan nyo man ni Fernan na Perla. Apay, anya man ang tinaramid ti anak ko. Linuko na ni Nana Sol, Nana. Anya, Adain la ko ni Nana Sol nga alahas kan kwa na. 22 karats day chay. Ngam 20,000 lang ang tiimbayad na 85 grams, Nana. Saan ngamin nga amo ni Nana Sol ti presyo? Iso asaan ang nagreklamo? ay nawao, talaga gayam nga awan manaknakam da dya tao. Ay na, mangibabae na talaga. Wan nga rod, Nana. Amo na abakutan ni Nana Sol. Ngam gundawayan na pailaang. Idi pa'y nga ibagbagakan kwa na, nga awan na saya at apagbanagan ti tao aman ang gundaway. Ngam ne, itultuloy na latama. Itad mo no anya ti para ken nanam asol. Anya para kinkwa na mo't nga ibagbagayo na nang. Ti bayad ti 22 karats nga alahas na. Ay nawaw, nalpasin ana idilda dya nga alahas na nang. Idi pa napalabas sa bulan. Oray pa'y, nalawag mo't alinukom jay tao. Apay at 20,000 laang ti imbayad mo ke nangina ti balitok ita. Pangasyo ta di dakring-ringen nanang. Nunalpasin ti dilakit nalpasin. Apay, di ka mabuteng aya iti kunada a karma. Oho, karma mga ibagbagayo nanang. Di ka di maasyan kadagiti tattao alinuklukom. Amin tayo katag kasapulan iti kwarta. Iso nga amuda man ken sa antipresyo. Agbalin ka kumalat ta apatas. Saan ko abasol no ignoranti da may papan iti presyo ti balitokan niya. Nagadun apet chay, Nana Sol? Kas iti sigaw, i-display manan dito istormaw. Mano a kilo day tanana? 5 kilos lang, ngam isupay mo't nga maisukat iti bagas, wano asukar, wano dilata. Apa ay nana, naibusan ay ti bayad ti alahas nga inlako yu idinapalabas atawan. At dapay mo kiday, ngam masapol nga agmula aklat tata isupay mo't Sa bagay, isumutin at exercise yun, Nana. Wen Oray kan pernan. Aya tinararamid mo aya. Di mo't imbagaken ka, adi ka agmotor no nabartek ka. Nagalismat ngamin ti kalsada nanang. Anya ti imbaga ti doktor kada kayo ngayon. Ay, awanon. Putdin data may sasakam. Anya? Oh, nanang, sana mabalin. Tasakam mo't nga rood ti apektado. Anya ngay nga rood ti maaramidan tayaw. Awan ka rin tinagduma pa mo sa nanang. Awanon. Nanang, diyan kaya tagbari na pilay. Ay, kano day tatigasat mo? Awan maaramidan tayaw. Sana nang, sana mabalin. Na-aksidente ka naman ni Fernan, hindi na palabas alawas pa kay. Asino ti nakadamagam iti day talakay? Isuti pagsasaritaan lagi ti kalugaran tayaw. Gad, kumusta ka numat din ti kasasaad na? Kasano ang na-aksidente? Konsyos ka naman. Mabalin ka sa rita. Maputod ka nung ti may sasaka na. Anya? Ay sus, awanan Pagpa-ospital na mutlangan, ti urnong na naggapoy ti panang lukloko na iti pata na tao. Ay, anya ngamin ay ati inaramid na. Apay ang na-aksidente.
Ti ko na dakit naggapo ka no iti may sa abar. Idi paawi dan, di tan ang aksidenteng. Imbag tanailasat na pa'y. Siguro, plano ti Diyos da ito yung agbyag pa'y. Iti kasta, agnakam, kanbaliwan na, lagi ti bidok nga ramit na bakal. Kumusta mo ni Fernan, Nana Perla? At dayjay balay. Naimbagan sa mo Ay, saan pa'y nga road? Di talaga nga i-give up yun ti pwesto na, Nana. Ay, katwanan tawan mo't mga sikaso. Kan may sa, awanan na ba ti akwarta na? Awan pagpuunan na. Ay, sayang mo't anana. Dakkel mo't nga minti gastos mi ija ospital balasan ko. Aging gaita ngagpapaimbag, kasapulan milat ta ti kwarta. Plano siguro ti Diyos tinapasamak. Tapno maamiris na dagiti kamalina, Nana. Kastamot laeng ti kunak-nakaw. Nagbalintumot aman ang gundaway gapo iti kwarta. Anya ngay ita. Amuyo ka din, Nana. Naaksidente ka nun ni Fernan. Adya, Iso apinutod dati may saasaka na. no kasta, isugayam di pagsarsaritaan da di tawiting sid itay. Nalabit nga iso, Nana. Kaasimit no kasta. Wen nga rod, Nana. Maasyan talatakan ko, na. Nga oray no kasjay tinararamid na iti kalabas. Asino ngayon tinangbantay iti pwesto na. Damag ko kat i-give up da day jay, Nana. Awan samot din pagpuunan na. Tadakkel ti gastos da ija ospital. Ay nawaw, apay adi ka pa'y lamangan si Kapernan. Makapawan ganas mo't nanang. Na, Gapula ang iti may sa pasamak. Napukaw ko ti kinabaknang ko. Awanin ti negosyo. plano ti Diyos dayta anak ko. Iso napasamak ti kastakan ka, tapno agbalbaliw ka. Tapno maamiris mo, dagiti bidot mao. Nanang, siyak maklong tinapasamak ka niya. Anya nga iti maaramidan tayo. Kat naibayad mo ti kwartam iti ospital. Amumot adakkel ti gastos tayo para iti panagpaagas mo. Kasano ak pa yun ita, nanang? Kasano amang rugi ak manen? Kat kastoy mo't ikasasaan ko. Pagyamanam latta ti Diyos, tanailasat mo tinapasamakan ka. May kadwa day taabiyag mo. Iso adi mo kumansayangan. Usarum anasayaat. Aramidem no anya ti maiparbag. Ay, nawaw! Di mo gundawayan ti kinaignorante ti padam a tao. Amudaman kan saan ti husto a presyo, agbalin ka kuma a patas. Ngamin, di tay amu ti mapasamak kadagiti sumarsaruno nga aldaw. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Bakit? Agrubwata kaon. Ay nawaw, nasapa ka mat ita, Gino lakay. Adang aming kanyak ti tulbag ti upis bakit? San mabalin amaladawak? Tamangan no adda maibaga ti busko. Sa bagay
Nagbalon ka di. Wan bakit? Siya akong dinagluto. Tamo ka na bannog ka. Iso asaan ka arining itay? Pasensya kan lakay. Jakmat nga min amo masapa ka ngagtrabaho ita. O, kilaang bakit? Mawatak mo't kit de. Amo ka mabambannog ka mo't laeng ang mga asikaso itanak ta. Agyaman naklaunay, tamaawatan naklakay. Awan rumba nga pagyamanam. Ta responsibilidad ko ti tumulong ken ka. Sige, agrubata kon bakit? O sige, agan-anad ka ha. Say-saya atom ti trabaho, tapno maipromote ka matang. Wen, numabisin nga, umuna ka lata namangan. Uray di mon urahin dananang. Taal dawon ti panangan dagijay. Setting pretty manay ti manugang ko iti sopa. Pasagidak man bareng makarik na. Hay! Makabannog laki din ti agdalaws. Ay, anday ka. Tisikat ka. Siya kun ti agmap no nabantog kayo nanang. Ha? Nakaturog matan ti apo ko yung awanan ti aramida. Ay nawaw. Sigurado ka kaderi ah. Sigurado ak nanang. Alaman nga raw, si Kati agmap tanay. Nasakit mo ti sikat ka. Si Kanti makaamong agdalaws. Nanang. Ay wun gayam, dalusam laangan ti banyaw. Ibras mo tapno na dalaws. Nanang, siya kun ti makaamo. Agraman dagiti pigadan pakilabam taw. Ni, kailablabak ang dagiti pigadan nanang. Narugit nga rodan, masapul mailabamanan. Ano samlatan Di mat imbagam itay asikati makaamo nga agdalaws. Ay nawaw, nadalus mo't ti balay, nanang. Siyempre Asino nga'y tinagdalos? Niriya manin Ay nawaw, mayat mo't gayam, nakalibre tayo, ta free service mo't tamanugang yaw. Shhh! Kontrolam ti boses mo, ta ang mga numangag na. Ustula ang gayam, anag naadda dito'y balay, nanang. Adda agdalos, instant babaunan ko naman. Wina, adda ti agdalaws, adda ti aglaba, adda ti agluto kan adda agpalingkay. Ay nanang, saan tayo amabannog unay no kasta? Makatipid tayo pa'y, ta saan tayo mat-asuswilduan ni ipagriya. Nakurampay ulay anak ko. Mayat nanang, kaslang madam kayong matlaang ta pagserserbyan da kayo mat ti manugang yaw. Uto-uto mo nga minday jay. Ay kayat na siguro ati agpa-impress ka na kayo nanang. Gusto mo kiday, tapno ka na yun anadalos ti balay. Naimbagngal daw yaw nanakune. Kastamot kan ka, Olive, nakaw. Nagbanglo ta ginatang mo Ay nana, tinunaw, isuman ti sidaan may. Ay naimas dayta. Nana, mayat ti timplada kagawad nulay. Ipadas yaw ti gumatang kadakwada no kwa. Maiparit mo titinuno kanyak. Uray kayat kao, saan amabalin ang mga anak. Tamangan no kumaro ti an-an na yaw. Ay, dayjay lang nana. Anya nga minang tigatangam na kaw. Ay kwa, ikanak man iti soft drinks nana. Anya asok drinks ti kayat mo. Jay koklat ta nana. Tay dakkel ti itad mo. Mabiit lang nga raw taalaag tigat-gatangam. Naimbaglaangan ta nakaturog ti anak ko. Masapon nga agawa ak ti agkunay. Iti kastakot malpas ti trabaho sakbay amariing ti uping. Mga naon! Amangan ket dino adda maibaga ti katugangak no ipaaw-awer ko ti anak ko. Ria! Ria! Magmangagnak ka day! Apay ka dinanang. Aging tutulang ka man ditan. Mangantayon ko na. Sige lang nanang, umuna kayon. Ipalpas ko lang tar aramida. Taamangan numariing ti apuyo ket sa anak pa'y analpas. Okay, adakan ka dayta. Mga naktulatan kalpasan ti trabaho. Anusak pa'y laang ti bising ko. Apay ngamin ang masapol nga ayaban nyo dayjay areya nanang. Wen atap no din na ko na. Ay nananang, jak
Kayat akasangsango day di babae. Di tan pagsaritaan day di Aria, mangantaki din. Kasla na imas ti ginatang mo asidata Ayun talaga naimas nanang. Tinuno ko naman. Ang mga numaibustiin na pu'y kansidano ko Awam mo't dakas na nanang. Kansyak mo't tigim matang iti sida. Siya bagay makidi Makaamumutin ni Ria no anya ti kayat na asidaan. Ay nawaw, gumatang mo't Sigurado nga dain padulin ni Manong Gino akwartakin kwa na. Sigurado day ta. Ibusin takit di ti ginatang mo. Makaamumutin ni Ria iti biyag na Saan mutin nga ubeng? May sa dosena man nga itlog na nakoni. Ay nawaw, an-anwam ti itlog, Rhea. Iso ti pangaldawak na. Apay ka di. Ay nawaw, at damot ti tinuno aginatang ni ipagmuuliv itay. Ay iko nga min, nana. Apay, di da kakadimbat yan, para kadakwada laang nga aginati ginatang na. Kinapudno na, nana, saan ang mabalin nga agsidaak iti tinuno. Adda sakit mo ay? Ninana ko ni mat. Nagado asal sa ludsudan na. Tamakadlawak mo tan. Okay, aklang, nana. Di nakapagdanagan. Ay, gayam. Adto'y tibayad ko iti may sa dosena nga itlog agat-gatangak. Idulin mo manan bakit? Nagsweldo kayo, lakay? Wen, naala kong di sweldo. Kitkas iti sigon. Sika manan ti mangidulin. Agyaman naklaunay, lakay. To'y nabate, para matitiabasto tayo. Ay, muti nga ruden, ta siya kung tagpalingki. Ni Olive Ay, nawaw. Siya kung lakay. Diyak kayat nga da maibaga ti pamilyam kanyak. At damot ti anak tangaw awirem. Ipaaw-awir ko pa'y laang kininanang ano rumwarak. Sige. Sika ti makaam mo bakit? Ngamno di mon kabailan, di mo ipilit. Ibaon mo latan ni Olive. Adda ako, nanang. Ay nawaw. Apay, asla nakla at kamit nakakita kada kami iti kaanakam. Apay, adda kayo ti mga awir iti apuyaw. Wala ata ada na panan ni Ria. Ay nawaw, sa dino tinapanan na aya nanang. Ammo na abakit kayon, ngamban no ganda kayo pa'y lang mat. Isu ti nagpalingkay. Kastagayam. Kunakit din no nakikaruba mutan. Ungtak ano makikaaruba pa'y laang. Nasaya at mata na panunot na tinagpalingkay. Tapno saan nga isupay apang panunuta. Wala, siguradong ada kwarta nga inted ni Manong mukhang kuana. Kasta ti mayat, aramidan damat ti responsibilidad da. Ngamen, libre laang ti panagnaed da dito'y balayaw. Isu ajak kayat alumasin da, taawanan ti aggunay dito'y balay. Di yung ngamin ida papanawon tapno adda grocery kan agdalaws. Diyak lakid di kayat asyak ti mga ramid iti amin, nanang. Kunak tupay, si Katisar Saronwak, Rhea anak ko. Ni, kumusta kayo, tatang? Nasaya at kami mat. Kumusta nga iti kasasaadyo iti balay ni Manang? Nasaya at lata. Nasingpit mati asawa ni Manang mo. Kat sa dino tinagkapon nyo, Napanak lagi matang iti agas ko. Si Kangay, nakikyanda akmat tatang. ay nawaw. Si kansamot ti kanayon ang makitinda. Tawan mo ti sabali anam na maenda. Siyaklaang matatang. Amangan kunak no marigrigatan kamutan ni Chay. Amangan no saan anasaya at itrato dakeng ka. No kayat yaw, di agpatakdir kayo iti kalapaw yaw. Adamot jay daga atawad mo kada kami. Ay nawaw, okay aklaang tatang. Kabailak pa'y mat. Agpatakder kami to iti kalapaw mi, no adda budget mi. Lakay, adda ko makayat ko nga ibagakan ka. Anya day tabakay. No okay lang kan ka kat agpatakder ta ko maitibalay ta. Ha? Tapno lumasin tayo. Mano atawan matan ang makipagnanaet tayo itibalay dagiti dadakkel mo. Kurang samot i budget tayo bakay.
Adamot ti daga atawid ko. Mabalin tayo ti agpatakder ijay. Uray simple pa ilaang ti ipatakder tayo, Adda ka di parikot bakay? Apay akayat mo matan ti lumasin. Awan matkit dila kay. Kayat ko laang ti lumasin. Tapno masurusuro ta ti tumakder iti bukod ta asaka. Sapay la ko mata umanugot ka. Nanang, agpatakder kamin iti kalapaw mi. Ay nawaw, pangipatakdiran niyo mag, adaya dagayaw. Iti daga ni bakit ko nanang. Daga ni bakit mo? Wain, iti daga nga impatawid dagiti dadakil na kenkwana. Sigurado kayo kadi iti kasta plano yaw. Ada kwarta gastusin yaw. Simple laeng akalapaw ti ipatakder mi. Ada mo nga mintoy balay apag naadan tayo, Gino. Napagsaritaan min kinireya ti may papaniti kalapaw nga ipatakder mi nanang. Di kay man agdarasudos anak ko. Kasla di umot kayat nga agpatakder kami ti bukod mi abalay nanang. Apay ka di? Ay ko Saan akasta anak ko? Pampanunutek lang ti gastos yaw. Ngam ada kada kayo day taa. Da kayo ti agdesisyon para iti bagiyaw. Awanan nanang, gimatangdan iti materyales. Kasano nga rodan day ta? No apay ngamin, adeyo idalinapdan Kinasaritak mo ni Manong mo. Ngam talaga adisidido damutan. Ay, awan nga ruden ano kasta nanang. Awanan ti aggunay dito'y balay. Free service no more. Day tangarod mo laing ti pampanunutek. Ang mga numaikawa ako. Ay nawaw, nagtagalog kayo mata nanang. Ay kat oo No apay ngamin, pinanunod da pay lang ti agpatakder iti balay da Jakman mo kadakwada. Uray siyak. Nakla atak mo lang idi ibagbaga ni Manong mo ti maipapan iti plano da. Hay, awanan, itapay laang, madanagan ako, nanang. Ay, wan nga raud. Awanan ti free service no lumasin da. Kumusta mo ti kalapaw yaw, Rhea? Dandan ni malpasan, nana. Ay, kamaw dyanan na. Lumasin kay mutla ngayon. Wan nga rod, nana. Saan akon amabannog unay? Noan niya tinagdala na am kabayatan ti panagnaidyo di tabalay ti katugangam. Kasta mo laang tinapadasan ni Merlin aka anak iday. Saan ko laang ngayon bagbagakan ka? Tama nga no panunutam adadaulak ida. No kasta, pinagbalindamat laang ababaunan ti kaanakan nyo, nana. Wan, katkaskan ka. Nagululimik laang ni Merlin. No daduma kat iyayabda ka no ti merienda kan kwa na. Hindi da mo pag meriendaan. Naimbag ko na mata nakaurnong daadagaws. Day tangarod, nana. Makabannog mo't gayam. Wan mga maing. Oray asino pa'y akaanusan numapunwan. Agreklamo mo laang. Nalpas batla ang tibalayo, Ria anak ko. Wan nga rod, tatang. Makainanakan, makaangas matlaangan da tao. Ay nawaw. Anda ka di parikot. Narigat matgayam ti makipagnaid kadagiti katugangan, tatang. Anda ka di dakis ngay naramid na ka. Awan matkit di, naamiris ko laang asabali latan no bukod mo ti balay apag naedam. Sa anak ngamin ang makainanaan na saya at itibalay ti sabali at tao. Anya? Tijak pa'y kayat kadagiti katuganga, kat ayabandak amangan, wenno agmerienda, ngem didak mo ilaang ibingayan. Ay nawaw. Kas tatar aramidin na ka. Wen, tatang, ang awan karbangak nga agreklamo, talibre mo ti pagnaedan mi ijay. Masaksakitanak laang tunggal mapampanunot ko. Takasla saan akapamilya ti pangibilbilangan da kanya, kabayatan ti kaadami ijay. Agrubat kami no Olive, ading ko. Agrubat kay lata, anya pa'y nga rod ngay. Si kamat ti makamukin ni Nanang. Ay kat kapilitan Manong. Tulungam ni Nanang, tapnosan amarigatan. Kano mabalin, kat sika kumati mangilaba iti mureng na.
Saan min nga alaan ti washing machine? Tapno at daramatan niyo. Ay na, amok dagitan manong. Saan ang masapol nga ipalagip mo? Adda akon iti husto nga edad. Amok ter aramida. Ay na, nagsakitan ti sikat ko nanang. Saan mo't na malmalpas ti trabaho dito'y balay? Di ka ba nagreklamo akas tatauray siya? Nabanugak mo iti nagdalos iti paraangan tayaw. Ay, may kawa aklaunay nanang. Uray siya nga raw. Awanan ti aggunay dito'y balay. Saan mo't amabalin ang mga lata iti babaunan? Ay talaga, saan ang mabalin atawan mo't ipaswildo ta nanang? Kaanyangay nga raw. Anusan talatan ang aramidan. Awang mo pagpilyan ta. Nay, nakabisuot ka mo't Mari Lourdes. Masuruna nga rod maray. Ay nawaw, anyamot nga iti pakasurunam. Maikawa ka, tawanan ti manugang mo di tabalayaw. Awanan namnamaan nyo nga aggunay. Ay nawaw. Apay akasta ti ibagbagam mo. Nabannog siguro mutin ati manugang mo. Kasla isumo lang nga may ti aggunggunay di tabalayaw. Naa. Manmano ang makita katulungan niya. Di ka agsao akasta tawan ti amom kunay. Ayawanin da kayo mutan ti mga rabid ita. Tawan mutan ti maibaon niyaw. Limasin mutan dareya ang manugang mo. Nga instant babaunin nyo laang. Agulimag ka no awan nasaya at nga ibagam. Kay bagbagak laang amasiksikuraanak. Karkarwong kidain. Ay namaray, di yung amin pagbalinan ababaunin ti manugang yaw, tapno makalibre kayaw. Laglagi po niyaw, nga oray kasano ti kinaanos ti may sa ataaw. Dumteng taw ti gundaway amapunuan, wano maumada. Ay, nawaw! Di mo abuswan ti kinaimbag ti maysa a tao. Saan adakas ti agpatulong, ngam amwam kumamat ti limitasyon mo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kapayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Nangina kanumat ti sayo ti ita, Andrea bakit? Isumit lang tinangag ko iti radyo itay lakay. Sayang, sagaysa pa lang ti bunga ti sayo ti amulat ah. Wen nga rod, ni Manong Ricky iso ti makatsamba ita atawin. Ay, huwag nga rin Datao nga imot nga ta. Kaano ba't nga ta makatsamba? Addan tumit siguro Kaano nga rin? Ay nawaw, jak amo ngam basta agmula talat na Umapalak ka nagiti pada tayo agardinero. Uray si kamot idi. Natsamba am ti mayat a presyo tinatang. Ngam gaputa para magka. Inggastos mo ti kwarta kadagiti awan ka is-iskan na abanag. At dayta ka man ako na kung bakit? Siyak manan ti stari nga di na oras. Ipalagip ko laeng. Tano agsasao ka. Kasla saan kamot at chimmamba idi. Alaw ganun, basol ko na dyan. Di mo ipalagip pa. Presyo lang mo ti sayo ti pagsarasaritaan ta. Agrobata ka una nang. Dasa pa ka man, Enrique, anak ka. Una, ta ano ti trabaho nga agururay. Agabono ak manan. Manan, Manuabulan menten tinapalabas, sipod na udyan agabono ak na lang. Sapay balitok ti sayo ti ita.
Mayat ti presyaw. Asikaswam nga rod ang naimbag ta sayo ti amulam. Tapno makabayad kamutan iti utang mo. Way nanang, italang manay na nakatsambaak ti mayat a presyaw. Iso nga iplanom ang naimbag ti bayad ti sayo tem anak ko. Oo nanang. Sige, agrubata kaon. Nakayumutan ti makamong agluto iti pangaldaman tayo. Manjay katunay. Lumaba siya, kriki nakaw. Ay nawaw, nakayumot gayam dahi tanan na sabeth. Sa dinaw tinagapon yaw. Adala napan ko inala, iti ayan ti kaanakak. Sa anak ko maamag na dito'y sayo ti ngam dito'y ngamin ti shortcut. Nabibiit ang makadano nak ijay balay no dito'y ti pagnaak. Saan matadakas no magnakailaang na na? Naimbag ko nam ata minulaam daytoy iti sayutay. Isuan na dalos a pagnaan. Basta lumabas lang nana. Si kaki dimot. Un nga min madimot ano agaramit tapay laang iti kalukuan. Dakes ti kasjay. Naawatan nyo, ti kayat ko asawan nana. Di ka madanagan. Ta saan ko aburasan ti bunga ti sayutay. Agpatuloy ang mga rudan tapno saan ka mataktak. Adapay mo ti abunuam. Agasam man dahi binuras mo, Manong Ricky? Sakto lang, minandraw aning kao. Mayat ti presyo ti sayo ti ita. Wan nga raon, ita lang manay. Mayat ti timing mo. Gakayo nga, kumusta mo ten ti sayo ti amulayaw? Adamat bunga na, manmanulaan. Tinapatigakit adda maburas. Adamat ka di basit Ngam saan nga umanay dahi diyang ibaknang may? Ay nawaw. Sika ti adda naman abumaknang. Ta ado ti bunga ti sayo ti amulam. Alanganan mat lang nga mapasamak na ita. Ta ado mat ti utang ko iti supplier ko. At least makabayad ka lang iti utang mo. Anyat ara-aramidom si Kamenandro. Apay anak kailad ka pailaang dita. Awan mat amok nga ramidak ita, bakit? Ay nawaw, mapan mo burasan ti bunga ti sayo ti amula ta Mabalin nga tan. Mabalinen. Uray basit laang, maipaw itlat na. Mayat ti presyo ti sayo ti itakat. Si kalatan ti mapan, bakit? Na, saan mabalin asyak ti ibaon mo? Tamakitang danak ita. Sige, siya akong ti mapan inton madamdama. Wala, mapan ka mo, tapno adda kwartam. Kwartak nga ron, adda bayad ti burasag. Wala, basta burasam, tapno saan asayang. Ay, ariglado bakit? Burasag inton madamdama. Mga anak labi Naimbaglangan, tada binuras ko iti sayot siyan ni Manong Ricky. Naimbaglangan, inayon ko iti sayot mi binuras ko. Di adan upat a plastik no kwa. Binuras mo magaya man ti bunga ti sayuti o minandraw. Wen, nanasabit. Adda gayam ti upat a plastik ijay. Kwa, wen, nana. Uray agrugi lang agbunga ti mula mi akat tada maurnong. Mayak mo nga rod ano kasta. Adda maila kuyaw. Mayat ti presyo ti sayuti ita. Wen nga rod, nana. Ala, agpatuloy akmutan. Mabit man lang, nana. Apay kaday. Adda ka din nangigyaw? Ay nawaw, anya kumangay. No, adda nangigyaw ngayon sawang ko itay, Awam mait. Dahil talang ti kayat ko ama-amuan, nana. Pasensya kayo, no, nataktak kayo. Ay, agyaman ak Diyos ko. Naimbaglangan tatulang. Gumatangak man, Nana Sabet. Anyat umay mo gatangan. Adala ko yung asin, Nana. Adda, mano akilaw. May sanaang, Nana. Mabit laang ta isupot ko nakaw. Ay gayam. Adda mo gayam man bunga ti sayo ti amulayaw. At damot sagay sa Nana. Apay ka di. Nalabsak ngamin nila kay mo ije waiting shed idi na minsan. Kat adda upat a plastik a binuras na. Upat a plastik ko nam, Nana. Wine, apay kaday. Kasla ado ta upat a plastik, Di ka pa'y agyaman, ta da maila ko yaw. Mayat ti presyo ti sayo ti itakat.
Apay akasta tilang am anagaway, Drake. Nanginalata mo ti sayuti Kasanumot nga may nanang. Ay nawaw, adda ka di parikaut. Manula nga plastik tinaburas ko ita. Hindi na palabas sa lawas, naksayan manayin. Na mga nubasit mo ti bunga na. Saan nanang? Sa balay ti atap kaw. Ha? Burburasan lakit day na iti lumablabas ti bunga ti mula kasayuti nanang. Ayunan niya. Ado ti magmag na iti sayot jam. Una, tayo mo ti dalan da. Shortcut ka raw. Asidag no iti sayot tiyan ko ti pagnanda. Kasano nga rutin da ita? Agarami da kiti karatula nanang. Iparit ka ti magna iti sayot tiyan ka. Ay naanak ko, ang mga noag sakit tinakamdakan ka. Adamot karbangak. Kan may saan nga ijay ti original adalan da. Pinalubusak lang ida, tanas siya nakadakwada. Agam na'y, aglablabos na matayin. Pasensya, ngam iparit ko paylaang timagna iti sayot tiyan ko. Tawan meten maburas ko asayute noon o naandak nga agburas. Agyaman naklaunay. Nukasta, awan gaya man ti shortcut apag naan ditoy. May mga bigat siya na nasabit. Kasta mo kang kari kay. Pasensya kayo nana, ngam iparit ko pa lang ti magna iti sayot tiyan ka. Apay, ada ka din ng buras iti bunga ti sayutem. Adda nga rod nana. Ay nawaw, asino mo nga ta? Day tatidyak amaw. Ado kayo mo nga may namagmag na dito. Una yan no asino manday tang awanan baen. Burasin na matan ti bunga ti mula ti pada na ataaw. Nanginangamin ti sayuti ita, isoan na turid da, nana. Awangki din ti shortcut apag naan. Ano san nyo pa ilang anana? No saan kong aramidan ti kastoy? Ang mga numaibusmutan ti bunga ti sayuti amulak. Agasam manday tamin, Andro. Uray la narabyan ka. Baso na di ariki? Na, apay ani Ricky akalugaran tayo ti pabasulam ngay. Wala ta may parit ka numatan ti magna iti sayot tiyan na. Anya, Inaladan namatan ti dalan ko ma. At tapay naglawa akaratula. apay kanuman. Diyak man mo ti dadya tao. Agbalan samet. Ay nawaw, grabe mo't nagbala. Adda siguro na dagsen ang makagapo. Imbis nga ta pag-shortcutan, awanan na. Tayo inaladan nabot nga rod. Di anusan tayo ti magna iti sigud adalan tayo. Makaparurod. Ne, apay nga apektado ka launay. Para dalan laeng anaaladan. Adda pa'y matsabali apagnan. Adda gumorgurakan ka, anak ko. Apay kanuna nang. Awan mo't dakas nga raramidag. Wen atain parit mo ang magnadag iti kalugaran tayo iti sayot yan mo. Na, imbagak mait no apay ngay naladak ti dalan da. Naglawa ti karato lang ay naramid kaw. Di da makita. Jakman amo kadakwada. Nagiti siguro agburburas iti sayutik na kitang agrekreklamo na nang. Narigat ti agsasao. Nang runa kat awan mo't nakita tayo. Maawatan da kumamot no saan ko nga ramidin ti kasjay. Anya ngay magtiburasag. Kasano pa yan dayta? Naaladan mo ti sayot siya ni Manong Ricky. Awanan inayon ko iti bunga ti sayuti mi binuras ko. Anya tararaminan nito minandraw. Ay, makapakigtot ka man. Mingmingmingam samot ti bunga ti sayuti amula. Ay, ko, basbasak lang ti karatula. Inaladam mo't gaya man ti dalan may. Wala. Tapurasan damot ngaminan ti bunga ti sayuti amulak. Di dala lumabas no lumabas da. Kastaya? Pasensya kayo na. No saan kumat ngamin nga ramidan ti kasta. Talaga nga awanan maburas ka. Ay, anyangay nga raw. Ano san min Ne. Sa dino ti papanam katrabe. Nadalamapan ko kitain, bakit? Ijay. Itayan da tatang. Api ka di. Apay ijay. Ni bakit mo't?
Sa lubsudan na amin ang Di ka mabutang arumwar katrabiin? awan kabutang ko no pagkwartahan ti saritaan. Bakit? Anyat ko nam? Ay, ko. Awan. Sige, agrobot akong tani. Rabiin. Agsarita tantulangan iton madamdama. Pasyarat ti mulak asayutay na nang. Ay nawaw, anya ngay taramidam ijay katrabi imot tananakaw. Sa anak mo't lang nga makaturog. Anya, Tapno mabantayak ti mulak Ang mga nadaman nagburasan iti saan na amula dita. asino kumamot nga ikat inaladam motan ti dalanda. Ay nananang. Saan akabuteng nagitagtatakaw ti aladan niya. Mayat ti timing ka. Dadakkel ti bunga ti sayo ti amula ni Manong Ricky. Kisayak manan, tay supay. Nangina ti sayo ti itakay. Kulang supay kay. Ha? Padagayam man na nagtatakaw. Isumot lagayam asa anak ang makaturog. Ano ko? Awanan kay tibayin. Murasa mo't isaan maamula. Nay, di naktanugan. Ha? Minandraw? Kasyanak ma, kasyanak. Dungas ta, may sakamot gayam ka nagitagtatakaw iti sayo tay. Anay ko, kita amot atin naramid mo iti matak. Apay adinak sangwan si Kaminandro. Apayasan ka pa naturog kat rabiin, bakit? Kasano ko makaturog da tao kat narabyan ka mat? Kan may sa, apay anak katalikod ka, sangwan nakman. Umuna ka na maturog, bakit? Anya ti ilumlumang mo di taaya, apay anak katalikod ka makisarsarita kanya. Kita agman, ha? Iba't anak, bakit? At ilumlumang mo niya. Apay akas ka ti rupam? Naan-ano ta rupam? Unay kan, bakit? Sino tinangdangran kan ka, At idog nga istorya, bakit? Ala, istorya tadum nga ka. Anyat ko namrike, dinanog mo ni Minandraw? Una nang, naranak ngamin ngagburbura si tibunga ti sayutay. Ay nawaw, apay mo't akinabil mo. Indaro mulat ta kuman Lalpasan na nang, kinabil kon ti lukaw. Jaklem pagarop ani Minandro dayjay. Nasipnget ngamin so basta dinanog kulatan. Agbutang mat siguro dayjay. Kasano no si kati idarum na. Di ibagak ang nakitak ngagtaktakaw. Isuntumot lang ti mapabainan luka. Anya, Adakin ko na day tananang. Adakin ko na no ipakamo na tinaramid na. Isumod lagayam ama di tinakam na. Idi inaladak ti dalanda. Kamay samot gayam alinuloko ti aramid na. Anyat na pasamak iti mata nila kay Mau, Andrea. Dinanog ni Ricky, nana. Ay nawaw. Apay, nagapada. Basol ni Minandro, Anya ti basol nila kay Mau. Isumit gayam ti may nga agtaktakaw iti bunga ti sayuti ni Ricky. Anya. Daytan ti bunga ti kalukwan na. Dinanog dako nga rod. Naimbag man ta saan da nga impabarangay. Awan mo't ibagbagan ni Kapitan, nana. O na yan. May samagayam nila kay mong agtatakaw. Agasem banday ta. Ay, makapaasar nga rod, nana. Gapo iti kalukwan da. Awanen, saanen amabalin amagnatayo iti sayot yan ni Ricky. Di namutan kayat. Masapul ang magnatayaw iti sigud adalan tayaw. Basol dagita nga agtatakaw, Saan mo ta na may kat tinangisit iti aglawlaw ti matak, bakit? Ay, kutgunggunam, Saanen maikat dayta? Nakababain, bakit? Ay, nawaw. Itapay anagbain ka. Remembrance mo dayta. Takaw pa more. Naminsan lang, may Oo, panagtakaw lata ti kasdeng naramid mo. Mangibabain ka mo. talaga ka di amay paritan ti magnay jay. Sana mabalay na makasarita ni Manong Rikay. Awanan ano san tayo ti magna iti adayo? Una yan ayat ti kaste mapaspasamak.
Di ka agreklamo ta basol yun no apay akastoy ti mapaspasamak. Agtatakaw kay tumag ngaming. Ay, nawaw! Di mo pag-interesan ti mula ti padam a tao. Agagat kakit di met, tapno bindisyonan na ka ti apo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.